Bismillahirrahmanirrahim. Fahurari digu tarihe lifawa gaumakan ufamumge niyamedevi Allah subhanahu wa ta'ala ya hamdai shukr kuran. Salawata salam levun edi dua danawani duniyadun emme mai sahiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Me salawata salam ga ekalege fanuge ituru alunna mitur sahabin shamil kuran. Insaferi fandiyaran wadagen tibevi emme ha hazirin alugonde kevsefada mi mubaratuge baverin wadaverin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade etcheddeke lobiwarne mihaki bunumakun lobiwarne mihennu nammes emihege kura amalum ves etcheddeke lobiwakam fenigen darne egotun gawmedeke lobiwa miheves vegenwani emihaku kura amalum egawmedeke lobiwakam furihama gotega dakka deve mihaka dakka de mihaka Miyad algon wahakidaka hamajefawa mawluwa ki gawm deke lobiwa mihege kiban fennani sifata mi mawluwa ade gawm deke lobiwa mihege kiban fennane fultama sifayaki egawmge amilla madai bahasha egawm liyakiyangen gole akuran ihtiram kurun ade amilla madai bahaki egawmiyatuge bahaye ehenkamun algon me mi baha annango jeevataka furihame forko den jehe mi bas kuriyaruma masekke kuran jehe mi gawmedeke lobiwa mihege kiban fennane sifay fennan jehene sifay ade gawmedeke lobiwa miheku vegenwani egawmege sagafatasha egawmege adakadaka egawmege ule mihun gengule sifatakan ihtiram kura e sifataka tabawa e sifataka egotan ule mihaka alugon menge sagafi hedun turukuran alugon men ladu gannanama ei alugon men mi gawmedeke lobe nuwaveti enkamu gawmedeke lobiwa mihaku egawmege sagafi heduntaka egawmege adakadaya gulunhuri kankama sagafi kuliwarata kuleka lade nugannane mi gawmedeke lobiwa mihege kiban fennan jehene sifay ade gawmedeke lobiwa mihege kiban fennan jehene anes sifay ki e gawmutaka hidumai kurivene huriha gotukun egawman hidumai koddinu amalli gotunna fanniragunna emihaka libfahuri ilmege gotun gawma koddevene huriha hidumategga ara kuri safuga hunnane mi gawmedeke lobiwa mihaka vegenwani sifay ade emihaka vegenwani gawman hidumai kurve kankamga isnaga e kankam kurumaga emme kuri safuga hunna mihaka misalakan alugon men hinga balla tsunami karisaya fen karisaya mi karisatakuga ves alugon menna gawmedeke lobiwa etabaiku fenigen dia covid nawarage halatuga ves gawmedeke lobiwa etabaiku fenigen dia doktoruna naruhunna mifada befulun tibi alugon mege gawman hidume kurev mataka emme kuri safuga atu gulalage masekkeko alugon men mi wabaen ves aragati ade mi gawmedeke lobiwa mihege kiban fennen jehene sifay shakkenne gawmedeke lobiwa mihege kiban fenna jehene anes sifataki ki e gawmuge ahunna tarikatakan ihtiram kurun e tarikatan himaye kuran masakke kurun adula adu fulu ade mi tarikata kuriyan o jeevitaka hame forukodde masakke kurun gawmuge wa tarikataka ki e gawmi tarikataka ki e gawmuge tarihuge wahakata kiyade tanta tarihuge sofatakan ali aluwala de tanta taketi adi adaka adata ehenkamun gawmedeke lobiwa miheke vegenwani midennevi tarikataka gawmi tarikata kuriyan o jila hame forukodden beenuwa mihaka mi tarikatakan ihtiram kura mihaka ade gawmedeke lobiwa mihaki e gawmege bahasha amila madari bahasha liyangengule akuran ihtiram kurane mihe e akura bas kuriyarwa masike kurane mihe ade gawmedeke lobiwa miheki kiban fennan jehene sifayki sagafata lobi kurumage sifa gawmataka hidume kurave komme rongegga kuri safuga hunna huruma kere sifa hame yaiku gawmge tarikatan himaye kuran masake kurumage sifa e tarikatan himaye kuran adula hidumge sifa nimalum misalgone dannawani kamaka gowalima migawmge izzata abu rattaka ama shunhuri wi yaeta ekakamma ves hunnane me mi gawmedeke lobwa mihege kiban fennan jehene sifayki وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته